nar mala kenyam mala ke shang longa happy sabas Canadian contin palan wala ke sabas day to kon ke report ki ngi mu banalat baraj ka kwimat ka la luang mat ka la mi jal na scale kon tama cha Georgia no shinwari shiga jal ala ne itimo jarama ka jale la bona maneni mina mite ka pool pen dien mi chikana nen bikana gorno bika wetin karodian bika ne ko kiana to bikana logo no bikana larke ala bommat ka mi che telen mat te ngwan la yere kosan mat nyo the jalna scale mi jalna scale mat nyo the jeno de ko dan do kam ne kon mi te mi shush kon mat point ba nyo the jen de narin palika ke de narin ngat kam ne ken do not ne de wana kwai keje ano mi manaro din kich narin mat gwa scale jalna scale ko ngi kon diale re roi ko chala ro nene mi jel yen kel la dik tu ngwane ken la ka woje ko te ri tu ngwane ken chet ketil nyir kana gagang na kam na nas la ka yude pin la kene kwi metem matetin la jel nas kel kala pitna la te ke pit me banen reinat ko china chicken piece lora bang by the way la piece nas mirna kemat konwari mi mat korodan kie jel kon kel dina teka bom ko jenda na gor ko da bane ngai kon milat ko rai ko tido rai na ka kwi kot na dila welat ka lwa kot riudien dialo benati ka mat ko ma de jela nok la ko ya be yon kala na moje ka bom mite ga de shwanka na da kamala lwanka ko ba ka solve ke ba ka capture lat ke no kono nene mite kon ka mat bana bom bu kon ne bom bana mi kon de lwang bana je block ke bana je tagrar ka bom ko chiram kel che de lwang la kon mala ju ko no nene la tit kel ka ruade wache jaw che de meno tang padina do no mi kan dangaro chi ka mat ke chi ka pat de kan jaw de kan ko form shuram kel ka ruade ke bu bona we bi ka pul pe ni ken bi kan ojek bi kan o mai mi kan de guje no dong de je ne ko ken bu ne ko ken bi kan ga dwech chwa bu go dan ne tin ne ko le benefit la ne na mo la mat la ja yere tel man mala be kala community bala ja yere kelo gwan mate matitin to bomten la bod la tele rewo nang na dung pini la tele minen yen wij mi shuj jika timi chala temen wo cha kuk cha yoniam ale no cha kuk cha yonial cha ko ngwan ya yonial odi doro mo choro de ling doro mo che jel kel doro mo nyir jika rodien doro mo tiken ke tiel en tiel on poinde jen kwala chole tel mat ke jen ku ten continent kon ke choje community na kon e ken ku le yarona for example ko lar no ko ngwan mi cha yonial ke cha dor cha yonial ke teram ko kwi teram ra ke kwide la nyu de no en community na money cha la disorganize cha jel kel kala shush ke ni siang ba chodien tele pek ko ken cha til ken nyir cha nang niam dien both ke tiel both ke nyir de kula progress di
tel mi chala progress tel mi chala development bo me de ben radian jen mala kon wala joge no di kon mi chan ran mat aban la ne til ken nyir amani ci an ko ba chan je kwich tel community me de lar no na ko kare dien te nyir ke te ketil and you can see that within our community by the way no ka kon dialo kon lo ko right kon no kon kunyal jenete dere kula no godi no me logo doru naga gan more dere kula ben ka dobe dien no ga dien kula no ko mo ka no du kuile nyut ko no ga mora mo ka nyimora mo ka doru ka wedu ba kula rodi yin no kunyal ba no gre lo ko se ti kon yure loro bang chejen kunyal nok de shibla no ga kut chene la e kudu gwaye lung de kut gwaye lung ko jin no ga dien jen bi ko cholo kut gwaye so not when bilar kut e kudu gwaye ka wal che la ro nok de nyuni ra dien ba kula gwanu no ga kut so ni ra dien kut ngi wen dien you know no god brother ke sisters tele kut ngai yena mo misia je ngai no ra dien lok du ke je ke lok du ko bi mi je ba to ko community du tele kut ngai number one thing gwami motukon dagla ni ke ci kon te mat ba joje nodi bukon la week ke bana poal tele mu gwami bitu re te ka dan ka ba shoy dan ba belet betini shang ba tel capchong unless chana char biya ko ngaje no ne man la dor la jade ka ke family la jade disunity ke telmat ke jen joye niam rete ka canadian ne telmat la future yen ke leula jiega la kana tel future ci gat ken ci kan te ke future ana panken boni big tel future ko bran ba shuliu bu ga bi ban pin ba lo chuch ka buidi bo ba lo chuch jen menen yana tam to kon go kwara dit la quran ko wiya joji yo goda dan sheliu ba ko lo ngaka chelet wal men te ka community and I'll tell him go amlede ala we afraid nobody mention no ngaka mo tel michalat but miche gien bo kon logo no bana je disappoint ka jano ke reality tel michalat having a position by the way she jeno te community miladika community lat ke jeka ka nugdu ka mogwa ka lugdu ka mije ka no chiro do involve and okay bene go bikaya it's better there to onkel kanere kona chan than no be focus jin ko de yang de jegidi ashire man nako kona tembo kon wer nako kona everywhere role Ethiopia nako kona ber role South Sudan nako kon tet ko murale ka jang kalar kono ko kona it los ko kos of course lose ko timela ni win ate ko jin radian be jikon los by the way kan ko dalaro jibab jektara e jinaka ko the journey to defend yourself gangrodo even God is will ngai kon dial madan te ka latine kwan lawe God is will in ken jiran ngayen malat ke jiran ngayen malat jiran ke Israel ala ken gor ko na ka ken dial gor ko yora ke yedi o je ngayen dorien te ke yer chagul pin jitaren wiri chop ko jendiri dokki jendiri baro gore je no na ka re yer ngum dara kul kan lo sharin chigaren de gam manyam mala lat ke ni siang me jira magwa mi siang aje no tika power she be abuse but be use was a dan and siang aje no ne da tote mi bul kene me de kana nakaje then ba ga jogo no me pale je mi tikana logo then ba action ba je kan ene ri che totran ji jin ta right now mi te mi jeng mledi dong la gur no bi yongo kwang ki ba mat ka tap ko bana ba ko ma ga yo ko wer de la ro kwang mo ba je kap chong ko je na dan yong ke tap mo ba je kap chong ko je na dan la ngi dula ja yere ba je mo ka trauma ba je mo ka bom ko de radien de on by the way yin mon gangano chu radien chu je na especially god man don't ke ni the total power ke jin bo bi power bi je use bine ko ken bi ka na ga je ke jin mi shi ngak chi ngaje long bi gur tana bi ka misleading jene misleading no shamin ken by the way ngen chwala misleading ojin tera mi jigo no kamne dundo ene me baro lo diet ke baro lo chwai te me lalat ken wore special de ko laro ka sabat ke ka chang longa ko ko chang longa to na pal ka the only thing mela come on ka eventually
they can show no tithes and offering. All of them they ask for money because you can got a Bible. No more shall di shale rami mo mi choro to jo kot ku yu ku le sham ka shun nga ka shot kot ka jana shal ken go adwer dini jen a sham ko la ba jo lukurun kut be lug ni mo mi kara na kon ngach mi kan ngai right now then bu kut be jo lug but mi changa de la ro jin mi le mo jega Sumbana Dorbana point out, and no confusion con, because no main issue a unity, mat, tell matka. Wanna take a mat can jig the ality to talk to Ray Duaran. Banaga longa make up congacho. Right now, I'm right corner, she can't tell future, she mentioned in a win. So they are George and Onena. Eran take a long over Muga Bajalat. Shall you be put your aran, but the gin be make do gin be a megone. And that's one thing very clear ka Bible me na kon ka Bible ko kwimat ka ko still ya got a Bible then me kan got ka Bible a many shaitan bo use a Bible bo ko bani ko kien ana be ka yar ki be kwa kien be ka cham ko most importantly men ngayena ala shaitan by the way tele chala chelwang so ko ne ken ko le la cham ko bani ken be ka la jene lazy person no ko ram mo hard worker person be ko go ro be nyang be ko le cham gwada dana tenin ke gwada dana tenyu kwa le ni je ka ajalat shaitan na mo but chana je bujegan tam right now no chiko da larba na ba ka moch that is very wrong and ran take a chok take a wang so be melody model lat ko brodo be kwen be cham and ka bi gat kon da be ke ladika sheik do kan ji duaro and ram go lo ka je be long miti ka duor but mitale ji duor then tina chi ka de lok but chana confused there you can't confuse along la kona lar no ngaga elena mena ko be ji lo mo by the way ko go no jinder let when you don't work when be jeng be shamne sure or jack lazy person ko lazy person latin jin yur ka tel mulade bene ko ken baga ko no ngum ken yen lat ngum ken yen tal ka kun ngum ken yen melar ko jen point beje che goro belet ne dia let ken ko ne la de ko bia kun dan jigen bia kulicham it is very clear ka Bible and wo cha kon jogo no ne lade ko bia mi chama bia kulijek teram gwane jen ka teram jeng ni jen ka tele kono ram me kwany ni jiram mo jagra din ko bia kwany point do wajin botel mi to ga je ke tele mi gam ngeje jin part of shaitan kene the content yar kana minen kono me la kono tike tungwan tilat kon ke kon were o kon ci kon ci ke dob da din en ka chen dwal ko de ran juk de ran lar me je ga dan lede ko gwa de dan mi ngode ko I don't question thing atel mlana la lingen lora bang you know misha la dor beling bebet ko ngaje no chen te ko position o de ti ko ngode tel mangaje kule gather information ti bu kule lam ngede du ngede bu kule riang misha riang den bu kule da just ajen ta dan te ko kon so right now mi kon ku dide ku kon tu ngwan te gai ko kon ku kon ga question so chiran bele be no engongo yengumura jeno no we need to see things ko shi condit a shi kolon mut ka kwa and I will refer to Bible Bible chelaro ne gan miton mungo da kwa wa cha ja de miet ka to bom la mo gene je mo koch to kai kwa je to kan bo ko longa ko bijide be ko long ken za mi je de kan ko mo kan ko da jazu ko ke be kan break down ana bo kan mo bo ko le jenje da ma bo ko dien be je gorno be je nyoko mi chamaja jen ta dan te ko kon right now chikon edit ati kon ka society mu gurji ka gura so ko kuje moni bako larne me ko chikon edit ka chananin re teka ameniam kon wari te me chikon dak jiwal cha kon dak kon wari doran ke liute rewal ngas kene devil ngas kene shaitani ano chira na video kai je yo ko chapi da which ngai tin connection en ka ngajet ka men tam right ko na no ngum le ro da money men te ga kontine kon wari ngat kon go shaitan ami jin wire nwari chira mre ngi chi de je ga la si je ga no go ga mo be je go no dore te ka kwak de al te ka ok ka dore te men di al te tin so imagine would but take a man di al jo jen joki jen ngwan kala kan man danen che gor no bakan micha be kan ka bom micha nen dor nga mo no mo gwa be o kan be nan ko rod ba o chi gok ngungo gor ngum ngor jor ko kon
me majiran ko jinti ka power she tanamo kwala rieng ni ji gwas mi mo use can go to use can ne la kon ala ro tele kon kingdom ship by the way but is there titin to kon kingdom ship ko de and kingdom by the way coexist kawal chi exist lora bang ne lawo to enwari de ga te kingdom ship chit kaman te tat can ber o can they are devil worshipper okay nget kere shaytani again menen yana shikan dual ko de grande can nak tele ka palika they do not have any forgiveness tele jare lo idien amene go gweni tin kre danbo diri jing mu ci goy karan ano arama mo la ja ko ko hok makana kon moy ko hok shebuno jen bola na dobe gwando mini shan jen la cheten la ja dobe and then be goro be ngak ba nan kaje ci me chalari ne won chang be ni nya de ba ke ja be ni yandu be kan yan mi duk chenen bo yang mo yang ko da dien yang ko devil da nan ko la pal so lari ye chimela no won tel mo dal ka chen ram di right now so be alarm dan le lari ye ka kuite ka ko wona ko re teka shi wona kon ka we pin wona kon we nyal wona kon ka dit gar tiene be ko le liam ke be kan ngon lar rib kan ko la ngach doran chaji kum go gwene te sha jugo nodi cha ga jugo no mele jene mijiak kwar no re panken dial chicken we ka devil worshipper tela kwar ke men chalinga je ke do bran shanga je watela kwar murwech mekan we ka devil mekaro da associate ka go gwene ke ga jiwal muguri kwar right now they duaran kon wari bro ko na associate ka devil no bi kwar bi kula jek mekene kon karo ko na associate ka ne di shit ka to binen ci kwar shabuwe amene di ala kon bati palka sabas bo keten palka sunday keten palka kanina koken mi ram pala ni to ke nyam bro da associate ka devil menyam bekan yang bekan leli bekan nakko yang mo mi shi kula nak no ba ku larno ci duer di al ke jeg di al ci nak jo yang mo den no eneri yang mdeben ibe we do jo yang mo ni lo balaru ne lot kene ki de kolarno luar kene yine ndi al konde kay nyal ka kwidu luar ka pin ko bi yang mo bo fay ka kwidu so you mean that is a devil worshipper rame palungu rame paligo gweni rame money so ne de content pal ko de la talk ka loit lor ka tere mi kwiji mi kene de tot very few people and I remember ka bible cause lana kun ka bible teme chalaro ne awane di ala kontin bu we shan kwara ko ni ala waka ne de tot along yes ne de wan look na donde na we shan kwara ko ni al but I believe in what shan kwara ko ni al tin ko di jene mi shan ka je garan kara mo dini jan kaga ka tere la power mi de nyin ka je anga me be ko rater one day and I will give one example gwaze dan charges will chaga na chaga nang ne di chop ke million bakel naka wude shalke Hitler ke storage konaling wude me che jis wali chop ke million bakel shaganak dio jami jira ma chi story she go dire je ge ko me joja longa chan kan lar ka bible ko kan gor ka bible na me bacha gor ki story ka right now jatin bone ke Israel mi chira na mone ne ke chan ge Israel aneng mi je kilonian dial che be je ke jan gwazmen tam ajen la lat ke no mi shikane me shebro do binyo ka mulu ja rode shirin dobe da ne sha na Israel ara me da ne nan na ano jen kana concap kana nak jen liwo karwade ko jen rami mo mete ka power ke liu ke te ga don ke liu ke tel rami de je tiap chit ka kwar kono ko kenati ano me ram to dore den te ga ne de ganga je der ba je longo no de re chup kude ram mo no de je connect ne de kontin tin ganga je ken ni chup so ko kuje mo wood mo wood german na mo mishale de la ronejen point de tai chana ne ke je I believe nobody the look shankal atela gwandwiri milet jeka abakana sha teach I don't think so to me chingwak chigande shuwo lora banga no ya dem talk there must be something mi dini jen ka tidial mi berik diala titelat ke a human being ana baga teaching jen la loidan kula ko je no okay gwaza me mto kono tema kalet kon ko pit kona mi chete garara dien mi le rod leti jeki le na jek
ram mo ngabi oti jone there is who there's God bukon yal bejiti ram shikana mo and I believe that ko we need something modete dial de ka answered mede kon nyodo ngak meje lada mi jegala tok so meje kontel power kon de ti ram ba ti jagwan wa ramadan and men cha kondia so that things I believe in that so ka kujamo ko kan gwadan kan ne ben gurjen de kon focus de kon te mat ko de kon itin kontin tamatin dong cha luken cha kana ngadar no kene te kon dong guru de wut re darabo de kon caption di bana caption ka madan karoda especially any community la da guru no baro de tikarwade la guru no be nyur biken way out biken gwich big nyur gwa skill bana ti okay doran te jek kachi en first time be jek doran te jek na wal then right now bana ngot ko kon niam no okay ka bangulel bidid bi ka nyur bi ngwan bi ka nyur then batin content jek til leru de society ga dan ko shurin bi nyok la ka ladrun ke chikan bi to grun ba ka gwich ala ga dul gor by the way mi ran tak ka tok dul gora mi ran tak ka tok dul gora la ya ju jin bi risa biolat risa dina mo la ya ju no min wore community kadu re community kadu mo ni bi men gwiji malaria go bi ugor ka bi solution bi je provide genta te ko kon bana juyi bana jangaje no juyi dien mena kon wereme mu yer kone kallo go bi yunti bate ka kon yo mi ci kon kulu gwiji yo no jena men bana kulu come up ka solution so juyi dan ci kon ngaje already intama ano ka go gwene ano ka netin kontila nuwari yare associate ka go gwene tinta la kon ngai kana of course they say ngai ne ko but kon yal ci bi ngai lor bank lo gi ci more lo gi da more guru jeno bi kan nakke nakaka na mo tel ko ziatin okay ajan la lar no ran mishrodu jakko jirami dem gwade jalat ka bi shaytan balodu be jawo men let's say chai kwan ka changan yamno bijina kwer ko na because right now I understand long no mo kwan karara mo la jali ka kenya ba li ka no ramme kwer mo gwa ramme no ne dial but mi we ka power take dilwa mi la wiya to kaje take jeglwa mi la wiya be kaje chang cha lar je kel karware bloide badap be guje no ram mo michel armi jego beje dil nakki beje yen che jien ka goide medan ram go by the way chang che chep ko mi jeg la ja gur no okay ram go mo mi cha che mi jeg la ja gur mo no ram me de ja approach di ki de men jega dan che ponyat ka de je correct di ko bel ro wo ka men jega dan che guje no mi jeg na mo jatin kana tana tlaji jengne tilaken ramugwa lakan aguro bikena la jor changtalem jeng mislat ba guro baji wuch cheraina ne dum kana la ngak de je wujen gwa mo cherong ke je waltele mi jeng mi chelele mi chala de jen kana influence jek bat ka kwi ko wojen lar ge jen che jen radio le lo gwade den ba guro mo ba mo kriya so ngai kon cordial kon lat ko dien so she kon go lo kot ke she kon go re kumeka godial chana jektin alamal mitetin kon ware doran ba take development la lat kenisha mal mitetin development beben yunti mitetin development beben ala mitela mal dual bedetin tel development balat and I will tell you one example take ne de take kwa kan ware te shaka ma cross bani la rana roch ano da dor no der jalat one thing la ka wiya jago be to jok ta kana la ro en michele dor mo a chele de chedwel che jalatin ko te ga ngwap bala ro en ba yol arun chang riang mutot chi tuo ko kam ne ti ba dor ba jo dek chiane na ta ala development de jala re duaran wa man to dan tigi yela la pi de belet bitin kamat but right now ka kuiko dal kon ka rodan dal kon ka community dan shang ramde kon blok shebele de ngwada mo ko jen gui je run ba je yol ki ba dor ba jo dak la distraction la je wi anu chin wer gui no ram ne me be dor be ya ka go la gui no ne me dum chienga adum duara me so de biliaga mo bo ben then from there ba mo ba je destroyed so then ko le pi di tam kon were
de kon piddi men we doran be tele shar to go tele dul to go even karaba teleje ajen distraction to doran on ni shi ku je calculate bani bi gu je no 90% ko kon wer ka refugee camp ete ga tana da lara no yen ngum ci yen gari yen wo jana ngena camp ga de kul nanga camp de kon wer ci kon telo la tok ci kon gor baran mat ko this what happened mishi yen ire telo by the way la three option and then be a surrender ka gwan tarun abiyana kwa inga ke kanga yen kwany la ja chiang ke je ga long a chang dor mede longa leni la jin ke de chang jin la na dor ke tok ba luk jiram danen kula goro de na surrender bana kwany ne to run gen jiram nyam man bi wulu ko mandanen cha la ram je ka mon bana la wulu ko kwidu ka jine la me danen no e na ku surrender ka gwan ter so kon wer na mo che lo ko kon mi ko connect no ko da la talk we need to come together bana dilmat ko dan dilmat ka bana je ponya no ngumi jek chante mi logalum ci machalariya ka chen bu mare ka men gwa dia jor loga ji wal loga fake perfect loga bad leader tin kon charu da se shit ka go gwene ko ken kon yer ka kon all this fake prophecy the lat Caribbean chicken kon nang niam yer ken kon ci kon abumiet ne te ka chuk te ka tet let them work akalet mo kalet en ran be gorno be shendi en be jalat but right now telum le rodo cause mi ci na nyurna la lino le ne ci ngak kana menene se bana kul we nyamde and then after that mi ci kana no ci cha le gujin no dakaye biya we ka gok we en tuet jenta dana to kan were mi jine kaje je men we kan were mu ga kula kan kon tuet ka go gwene but go gwene condition no e istur no ko istur mi shoro lon ma we are grown up now bana mi jeg bana je lok chane je wojala generation mi je bana la weekend mi jeg dana chala da gwando ne ken ke gwane ken generation ma bugala be pit ka pien ma gwada dien bukana ala ka but mo kon we ke jag gur kon de jeg kon chala gwazmo ma jen the same position bana de tino mano gwada jor ka ba kon lockdown kan do yalla kon be kon wo kon jek so na me gor jeno de nyoga yekel la main topic ka gwase me tel matka comme de kon ka ma de kon jeg de kon kenen ka wen kon but ko tel mat man nyir raina de yene gujeno mi ci nga wo raje ka kwi mat ka ba lok jin le nyina ka ngu jen the main thing kan wori na mo le nyina ka ngu nga la we nga jene me ka nga jene me so that is a failure katana misha ji uno ne me jega just listen to it government jega man jega dan tin lani je angu jego and then kolne man dan larikten misha kolon den biya kamra biya we wonya a chang chawla ro chang kon nyega ku contribute kan wori ka jina ku contribute kan wori a jina a shen we kam jeng meledi so ba kon kulo ni amede mite me jega le de baje ponya wona me chagwa che community dan che nang nyam ka jin point ba che je nang nyam la jin so kuji mo bana bot bana je watch kero o bo konti kamat chang dano konti kamat ka kwar kon kel doran be pit let me give some information ka kwi doran Gambela doran Gambela tukon ka kwar yes tukon kwar go right now Gambela a center kan wer kon dial de kon jegano ajen gwadana te refugee camp teten refugee camp danen kone cherkide jewe tarpam godang dogo ti we ne ke ka sosa role Ethiopia tenen werten nuer wangdien karodien kan te refugee camp mine calculate karundang di chinwer te refugee camp wal doran genetiaga te kurgin tetin la lare te ji go tetin ji ko buñ ke ji ko South Sudan jatin te kon ke nwer zun ala nyene nyang ke makwe te kon ke wan toa te kon ke tiergol wi di alto ko wi kon de no bana o cheng refugee camp mi ko kon ne te nogro dana la to kon were mundana di de dan mete lora bang te ram shingtin amune jen ka te ke jen mum chine kon yikan put ka kaksen the no bu kon elimination every month ajen godan bu kon ban yikulo jekten
me ngoda kwa I remember most of my friend tebe ka Nasser bega ka ko betier gol bega ne ka ko baba pia the door shal ka melare I remember la ne yen ka det kel ka yene ko kel so tiken ka ken ka tiken ka dor ken ka tiken ka hok kuna la pailu jok ka jen maybe 1998 ke de kola 2000 ke 2003 2004 be 2005 gen kuna la lo jok na ta na te konte be kujimi mishu gije tara mu jura ne de era te ka de ti ka hoku tara mai duni changa kel le ne ideal kel le ramadoreka doran ka gambela racing the no right now mi jini guje ga jan gwas metam ne ideal ka karo viji kem including ne de konti ka gambela tela indigenous angu mi ci kon dara doran ci kon le ke jam ka ruba dan ce mat taram de jogudi mi le ne jini jin war ci ben ka ledi tam de yu jeje no jin chute ka gwada mo ngai kono kon dial ka kon kel mi cho joje no kon cha kon dek doran ka so Sudan and then de kon atike unity kon wer dial ko kon chal kon nwer ka ngwan jen kon go de kon won mi chal nwer ka ngwan de kon chol nwer kel nwer e kel so to diality to nen kon gati je kon kichinare nok tina ke ter kam ken la lino shiengak to diality tanin pai gaben and non ko refugee camp ban ko refugee camp tina kinare divide te ka tok duele me ka tok duele me batai dan pine ga jetel mi shikano chine te ka to okay chine shinga to ton so kon wori dung mi let kon bana nyur kel bu ko dan cholo no gare chana let kel aran le road duel aran te road duel na mo dera gwa ko dong bu kon wiya wi ko ontama bitar bu ko weben ne re shigne la da jeg me dan ka gwa se dan kine ti ga jitara chine de te ka kel so kon wer ma yera kon jo de kon kulu wen yamdi ka society dan te jien kami kon bi kon 90% ka kon wer ka jilwa kot te pal ke Jesus cheng mala kana lo irare bi ke kut goen bi kan ka we nyoka muku kan ka konzal ke wuga tweten ke kwiko brand bari anki beti ke kwak 90% ka lwakot te ka lwakot pal ke ni Jesus and yet mi jini bi radian mi jate mai to ko nena la kana ben pinyen Jesus manana pal kene chicken chaka remember eje du kana remember yo chi go we re lwak so when tigare lwak jen bi kan ko la re Jesus e ramogwa ka wal panken they are bad people. And we have seen all those things. So konchi chuko the pelpin konchi apel gwada dana don chilo du shelet lamnya gunu do bdan diri ala ka gwa kaje because I've seen that ala yak chedit ko yak dida brogu jena ote minene wal doran gwada mo shuje tele ke kwentele ke piu batana ko karan muwe karo fujikam ke kan munwe dewich cha chere gwa so ramchu daw dere ngaje no ngutu ko ne choje dida me liu kon ka jema no kon pain kon okay nongo kon ka non kon e kwinguka telmat ke chanda no kon te mado ti dial baro dien rit and I believe jate ka ngwan ngwan ba tam tichinen ene tan dien kon e changi ke chang choro lot maybe diet kien ki me ne kien to ken kon daga no rin tam ka kuje mon generation me goro be nyoko me kere gwado kon ka choje gor kon mat amenimo chi gwa mat kadan ke ta dan chi doran che gwa gaje den baram ko lo dorien ki bo ko lo gwa dan tetin but for now kon churan jago ne di jek chana ngaje no madan ngum be nungo madan be tek kana bombe je no ko kon cha kon bi yong kan door to top the tini e chikan kon bi yong so ko kije mon gor je no de kon jogo no ne we te chi kon te ga mat kon were jen cho dana na mo tele cho dadien man one last thing ne de kon la right kan were cause te de long te lat Canadian nuari no ke nuari ko ke na kontin ku benefit ka chojidana shui ko kon na ku ke ne condemn along all the time lat ke no yena ngum yena right ko queen nuari ngum shira ma bid dorien abran be jiponya no jinti rule Ethiopia tel menang ka nyin sa Sudan jinti gwa the menene tel menang ka ru nyin Ethiopia. Do not forget this.
ngede no jinwer tiki Ethiopia tiki South Sudan e jinwer tarambi mo woy keje samu wero yene no nga ko no ngo gwad meni e kwin wani no mo shara te ko nwara tik another thing tene la na juno yene ngum shia we ano ade yenu re kur ajilar ne me ke yalar ne mene ala ko nyal mi she goro beten gwas mo ne gwa chiri toktino badil togo titin ti bu kak ne je mi she togo gwas mo badil togo titin ne kon yal kon injek choje mo che jigo no bikari ko mo biken wo je gwas dan tikitin ko me bi te gering meten wana mo kake bu gor ko no biken solve jen kon right ko kwimat kentama madana jen ku kon le yar jira mo jona yene ngum le right kwin wer mo o yen pain kun cha yen nget a family media ke charan je te ka family media metel mo mengeje bad unity tel mengeje bado mishwale dor society changani kan bunya tama ngai kana tel dor mu kui gwada dana betin ashe de mala ngungu te doro mo te gi Ethiopia te ka South Sudan one thing mala kamon ka kon were teram de ran mi jogo no chura ka kwin were ko chede metro na me bugo kana ten kon tela ji tieli ka ji nyiri kana ko na cha kok ka lukan were ke na kan were la take a different wala dir na gwarun buwe jiak below lang na medan gare she ku ko sa no ne de wala kan wi lang after dina shune na tema tene de wan look dakreng machar e kayeng machar de jenak wandun ke da mandun de en gejo ba jenak la randuna mite mi jeng mi chalat kate ga yakel special me community ci nyula community nuare diena lare jina na me ci lat jeka badin da mor ki gur bi look ka bo mat ka gwanter dana ne kon na ma shale de shola ngin wan wal shal kwin wani no mo shal kwin wani a kwin wani ko jin e jini ramme me anwer pan ba nwere me anwer mi jek kan wera mo jen kula gago kan ramadan gwanteran ka bo mariana gwanteran angam kwin wa long from there ram kwin wa jen jin ramadan mat ka gwanter right now den kono ji de kon gak la ko en weran kono ji gak kon maga kon ma picnic ka shule we ka gwanteran abia mat bro kula ulwaja e ko nyire ko now this is what is happening ko kon gwada mo okay so titi ka tijak yen were konti lukon were kala ro chine de right de yogo no very wrong la future were is bigger than you future were lenyeji ting were mateniam lenyeji majin ma metal ji future never say that and the worst part is this kon were ji kon ka document kan it kon lat ka to ko katin tomorrow bana yo ne joken latek elet kente go ka wal kan it kon kwa kon destroyed taken it on tomorrow bu benefit and I was reading an article yesterday me sha gan ma char ba jelun and I sure tene de la no dong tene de tiai ko charing ma char ba jelun alo jin gur ni benefit but ci guro de no de ka go gur ni benefit gur ni me da na ande ben kaje but no do not do that ala jin michi we ku te pe kuje mi ku biet gwad me malat ken wer long o shwan wer gan wer shwa kan ka janda lat ke chala no shia de kujimi era me mo we ka siasa telirek de we ban mi ben ka community ban chung la community ban min me janga ken chunga na community ne ken why you don't follow their live video so the tini ka tibaj bay so jugni yo no ne nuari alayen gorian mat man mu we ben ka kon and then be shwaje me betuk anyog my position mo wa ka leader no reyo kone ngala kana jugo no jin nga me chungen ken mo kon ben kan wer kon te ga so Sudan tin kon la ruich to kon ngene tu man I will mention some people tin kon bin wer ken o de go reng ma charatin tabande ngai tin akwa focus kan edit ko kan vice president ala kwer no biya gore a kwer ma dier keye meta bande ngai ko re ga dan la gan wer ko je condemn
we can support him teleriak we kon chonga ja kel chi ram je chi kwer mi je chong ka en nwer en kwer mo mi goro den wade ke tego but chi kwer mi bit ki remain silent wala dan wa mun kan were milat ko reng machara berar woti ka me ben mi chito ko raina kan kwadi al kontere wiki jinube tilan were ne kan were ka kwinga ke kwi wut ka mechal ka me dak machar ngumu gurian reng machar ke je majin ma mi shi ngaji no reng machara mi chala no ko longan were why don't you come up with something good mu baji gor ka je were bi shodo bele weniam kon ga no tene mele ne la ne right ka social media shi ole ne ko ken ka right ka shi kon ngai ke ne but men yam men be ra tu do jen baji ngai ke je mon nga ga lan mala la re ne cha je bu gor lo ra bang ka chi right ka tele mu gor mi le de ka community baji ku lo gor di ka taram chi tu du kep mi chi le du kep ka chi te du kep bono chu no shi ko let ke magwa yeng ma char che ji kep bono jin chu let te jo no jin chu no ri wo jo no gora ko jen ta dan la tu this is a disease mare a disease na many disease actually disease ke te ka jang te kan wore budam mor be nyiri ko gor ke je en tem de ara de jo de ni let's say de kange je de jo gor de je nyiri no jin gor ke jin wore mone en mi chele de longa ngum chen gwa kange je mu chen shobone mi ara mi mo no go ba gwa dan te ten ba chu mu chele de longa ko ba chu de gor je no ba kange je ba mo kariek e ko ba ku le lo gor mi kange je jien en ba ku lo no ko ne de to na meni ajui ka kon jen jo ye ajui ka ye ko shi ade reng machara aliu reng machara na ka je e ko ngu te ka got god pene nei shende we right now to tabande ngai aliu chede to chende tut galwa mani me aliu chede to ko jen te ka mulwan ka society trama ka power mulwan chede to ko no shende gwejo der liu ka shende la reng jen pene obene me beje ko no chede to unless mi chokule benial tene tinega chirmina kana tame kuma kirmi yadit ko nwer ko le use ajende ko we tabande nga rami je ko jen naga ngane naga nwere barami mama kan jogo no jin chulet de ri gor no be beliu ko irun be space ba kul tin na mo jene shwale o jin gwat jeng ne jirama mone lara je ngak ngungu aliu ko ba gware be ko le lokan na mabeje shirga me to ka gambela jaslo aje dan to ko runte paiwa gan were me cha nek karan security jaslo aj medida long nek bere e ko bi ka position e kan ko lokan de kon de lo dan dere tet ngam mi cha kula nek yo ba position ba ko lokan no modar la mugwa kon wer cha na gor bana te kamat so ne me agenda na gore de nyaako kon kel kon ti ja forget no konyal ajen boss kono so jin mi wi konyal wi ja pel wi mi nda tina ti ka pel ti de bunu no ko kay jin to lugun ware ti dem to like some politician will an kanen u kare lwa ko waru din yor pinya pal kanen yam nat na mo shall bless pemi akweno ko da na mone ke yang no ko da ken ti no ko so na me de la men da ande go de lar kon men jo ka chenga mala lu kamene anwar ngwan on already tela na anu I don't care no more about it kontila tela ngwala ka teo ko ngaje riudien dial ka jikaini riudien dial ka jilyaka riudien dial ka ne te motela ran we chungto duelen I experience that and there's no need kay kanere content chikare ton te ramimo bel baji ina me shi lelene I will tell you the fact mishirek shelat bel are cause ngaje ye and I know everyone nere content la division la ja create kan wore and nobody can say a thing kiben ka ngudu ka togdu bel are wandu no me le momi je cause I experience that re lukuni re kumeka ko kon wore there's a division in there and on it la debate online la ngwe ba pan beji gwit ko ngaji already who are you no tell him benong changa kel ko ngaje no you guys are full of shit la larka enware tell me tong magori ande ben kan ware but go mu wekeji something that come to you only la ku benefit ni road tell a different ka politician tell a different ka ne kon na kan ware
ka yen la yen nuerika nuer biga ledika nyene koken ano there was this guy who told me last time and a god like you appeared in and a god be appeared in like you butin che joga yes and nuer first of all and yok alang yadan kan kut kon limit kan ko dalaro ko jin pur kan chute ka yang kan alar kan ko dalaro ko jin atenijin ko wok eno chute ka det kan alar no you know kan ko dalaro jin miti ka pul pin gwada anti tene chulo kindit no kan ko da kan alar so enem lon ko ne lenemo enem der lon ka lenemo you do it chu mind chu je limit chu rod limit e ko ne me kan lele no a changa jen doctor mungo da chete jor kan ben doctor mo kate ga bon mde longa yena a chanke jinnas taram ku jodere bodere je kum ko chabete ka longa chanka no gwar chanka no ga university en ran dere bodere kum chato eran ngaje tol pin ko dere bot gwa ma chi obdere mo ke piu amen mi ram mo che chu gwa dan doctor teten so a kon chiru dan limit ke mindset money e jini na me kwijije no ala mu yene jek yerian society by jogonom lejen mo me jek society dan koy gude ci manana ci la ne kenyam eno go gweni ci ko win wari kana ngar ante ray na mi ci woro je karan la raje lo tewo ngor ko kwije je na me bi hamrun tanda ci genen kati jengre kono ci alat ko community no kon ti ci ala de dit ka ci ala de ngweni so no need of begging anymore so mi jegu shelar ba di loji ci ka jega dana ci ben ka je cerman ci ala ray ko ba wa mate ga dor mi ci lot mi ci riet dor eth wa loja bakke dor dana ci non ka je that's not me by the way a bible to bla wida a bible la mo not me wa loja dor ka lo dor de mi la rano ci no ci kan de te ka mat jin mu na mo ngak ten mi nang tin chu rai ko den wete ka mat mu mi ci bit ka bedu why man de na bianga jene la community dan no to kon ke lalar ka no to kon ke ngin to gol te ga tan community ke dor ti ci ka jek ci kan ga look for very long time no ci jek to ci kan de ngotin kane to right now these are the people in nganen la right ko ci kan go te mi jemu de to kon wore katana to kwinije they are just beginning ko de kan nin but ngore kan look kan lep we have those people kakon remember that gwar che dor che jawoj american and gwar che dor che jawoj che to ga PhD agin professor agin master degree a certificate che gor ke ne mi che gor ne wa che dor che leli che jawoj na mo de yila nya ramten da wich mu kwai ne wer ka te ko woke mu pel mu nokte ko de na de ga tik chang yan da wich me che de mi che to ka dila jeno bukan kamien bukan alat ko tereng betuok and then ba no bayre leka ken wo right now la te gane ko kien te bare ko mo ba ji use la mu ku benefit ba goro ba doro mo ba ja ha mi tereng mi chala ram ji ba ne dialo ba ko matin so kon no kono bana ti dial ti jeng kan long bana ko mat wi ne ko kien ti te no gwas mona angu mela kon rik la kon wi amare rik mo dien en mi chere chala la en kwa pe kaga chwala we kene ko kien chwana kien chwal gore ne pointer ramdan chi chilat ko je ramdan jengen the same thing ko community dan mitte gereng ma chala ran gare mo chala chur gare mo charan chenak awa gore pointer mi ka shi man la ramo no be kwal chi ga shi man da tem la kona jugo no ne gare gadun kabje kinya dun kabje mi chala ga jela kana lok but mishe teriek mu chuto ko gadin ke nyadien bika kenyal ba gor ba mu gorom ba gor e ken ko cha gad mo cha mo kariek la kon kula no kon benefit kariek diri kon kul de kul tugudi so yena mu gor kono bana wen yam kon were yene de kon la bangla jaor la bale la kon agweje ala mi de na tek ajen bu kon focus tino me de na dak chane gor bana je pel anyok ngak no am te tar chana tarin bijek run tomorrow is better they focus jin ko
Okay, kaban ngu kulelel. That should be the question. But lakon duor gur mi mobu dong bakon moire gurun bakon ku realize jiram bi ku realize e chirun chika we kar me gwala da ngu me dan gulato. Why do you have to live by realization? Bi ku realize after that chirek way. Ana mo jega jo. So na me agenda de larkon kadi diala chalati one thing bi anan ka rodu ram shilling please nango mat ajen me jak dor ka bobom metina ka mat la til ke nyir la ka woy ke kaje ba dor metel mat kam de kelu la doren chenga development chikana benen teleje chikon development benen ban development nen unless chana jek chana kapel ka chiko dan mat e ko ran mat kel la kona la ne chang no ne tine ngwan la mala roch du no kanede tot chikane to ngwan la mala lar ke no ne doran ko nwer me yere long o te la mi junga mi jek chilado e mi jek so mi jek mo mi ken kono kon ponya out ba la no mo jek dintel gwa bu konutin so ngwanni jijeng no kon kanede konti lat ko den wede ka go ajen ta dan to kontin anyo kon wer bodan jene la kon wi anong ne professor to ko kende tenu win mi do dien log yene kun lo kone kono kon la roch professor sure che gor by the way ne wan la kan malar no e ngak ko chen no ora mo lar mi jek ano I believe ngayen deng twang la mala roja all the time ke tigra ande te ko kon tini de wan nyer ke je mi chera no roje ba nyir che roje ba nyir ke jena la no kon bu kon tigidi kon were ku yera mo mi la dia ka bi anyir ramle dia ka bi anyir why ka jogni yena wi anene professor ramichi mi jek shenen ka ba solution ba je provide if you don't know that ajena shale professor len miti mu ga mi chelat ka chanena na no duor dera mo che gwada dande kame title mo che ngun tene de ngwan long right now ka Uganda tishwal keno ko shiglep ka dul gori ka dul godu chai support che wen yal bai kam title mo ka jan don kana gor chang grade 12 kana jagor ba professor ba jek be doctor ba jek odi let kutin kon gor kon nena ka jiti ledna ba ji kam title mo it's not about she we dul gor ka no mende we dan kon were we can even give mene de mo ngin mandan de ro de lat chicken ma chwalu braro de both core chejelet le ni jela to no community mo bi le ka ma you deserve that so gorje na me di yeneling chang jiram mo misha ling no won gorje no bi kep ko kel please mat jen dini jen ajen gwada na ba chongtin don mutiram chi go na der we kel ka no ko no ka live video ka me do diet ko lan we ga TikTok so if you want to share something with me be je ga TikTok no ko no right in gwada me okay banten kon gi kon bana ka wala nyam anyok lan ro ni siang ka ken ning media ka ta danan wan ko lat Canadian and I want to give this information kan ko ko ken ko don ran ngak ngula chubo go ka be chub gwa me ka Facebook and YouTube and okay TikTok to kon ke content creator kan ne kon la content la ka latke you know bro mo ke kel mi bi alade so enran de la content creator enran de la joker de joke mitemlade but take something to chirante de joke ka mi ben katik okay so mi chirkana mo bana ngach mi ci kon waka content creator wo de ran de ro de mi social media de use de ko ba janga number one thing ngai kon dial mi chena mon so bana community bana jeda look du ka je ka mugwa kana wala ni joking ka content creation ano amugoriji okay michi lelo content creator bana right ni siang na mbo content creator mala be online all the time bo agin content creator ai de bulan nin community ka bilele ngu
me go am de na lingone ajin content creator already so de jidil gor ana kote tan ala region ne reti jiken ngwani ko la kana we ka live video yes live video everybody charge jugono der ka live video time la ramadan dire right den mi guji mom de nyam guji dire lat ko social media taram bu mobile wo gek taram bi internet bu je wo gek you know lokono mental ke misinformation karwani ti kan lat ku ka lawlat jene nono especially mlaro ngungu chire ka jek ka jano ngungu teten aje lokomone je la kula lar ko dia ala media nan content ngai ka ngwa ketin ngai na mo ke lode ketin cha verify aje la kula gora ke jamone jem lena kula ne lana jen bo ka radio tamazuch ke Sudan Post kana media na ko ken the information kon jaran la wal ba kula latin ba kula ojek ko run mo waro ay kam kan lat balaran ram mo ci propaganda ne shagalat ajen dan lo ken money ajen chala misinformation so mijin content creator shi information te cha doran cha nang niam shi ka bilat me de doran de jedak no shi me bilat ala ta je konong ajimi diani ke ci kwara konto de dur to shi ka korwaj a ci kala do kwa je nan ka kangu ka life ba ku lolat kame me kan talk den ci agoro no bi lele bi to kenyam ban mijin media man ngai ka shi verify la to no ci to no tell problem you can talk de lat okay so na many agenda na gore de kamye propaganda can misinformation ka tije ka media another thing netin one je te tana da kuje no shagwar ko computer ano che computer shagor even cyber security ano o de ro gang de dir ngulele di ban mi ya jogo no shi gono mo shi o jin bi je bugala no shi janda na men malatke shi o jin dir ngok dir ka kwal ka social media mi shi gor kashi oderi information de jagdere kalat ke social media ko ngi je si oderi Facebook nen ko ken YouTube nen ko ken ke TikTok nen ken dir ka ki jana danan gwar ka je en cyber security kashi oderi shonra den boderi bat freedom of expression dir la ro ngak me na me che de lar ne na en ranti ke freedom ko dere right ko ci ranti bi jagmu ci bi jaga jabit jen ko la do gor information mi verify mi to la tok era mo asha silent asha silent alat ke je joj ba ngaje no rega meje to ne ne jen ta dan ten mi cha doran cha je dek alat ke den ba ngaje win mon ba ngaje no rdial eno ko ne di ban mo ko no ya kumpin che bogwa so computer ni je kon ka tonwan runtu wan cha no dan encourage long lo de kon computer gor but cha no ne tonwan chikana gor you know ko chikana gor cha joje long kana tonwan no computer gwe je no mi je ka society dan worst thing alonga kon telecom information ni ka media ni dia kodi we are ignorant first of all ku kon wan ko no ignore chi yana guji no gara mote mingeje chi yana guji ngaka mote mingeje tot ne ka tungwan ko sha tele support me be community chateta against itself de la community do dia agenda against god nuer money but nuer pan kan ro chicken data against themselves mite me changach de la niam bana me cha join wal ne ga gwate dano telecom information te lat ka te cha gor ka kwidan cheng ne ka wande kon te chi gor la ko ya le ne ka ler ko kan chi ga generate dan dom bu ko gor bat ka kon to kon to take information chi kon gor bana me la to bana jalat ajen me la some people la ken information te chi go ka kwidan la ken ga yala dona ko telecom we are misinformed by the way code tele mi gwa mi gor kon de kon lalet gang kon ti choy ko kon dorante gere soso ci kon ka ngai kwik kon ka ni oden ran eje me dere je chupa kwije man antre duarin bejelo kwijitin kon tre duarun kwije me le rode ano kwa kun ga tiken so bejelo the only person melana gur mo kwal daga mi chale la goro ram mo de nyinga de galing odi tami paiwa kana yen charwa ko yere to de na de ken gulo te ge yere chalati cha kwini ken dial kon de ge junu kandia ka ngaje all the resources jena kwa la ro jen nyer ge ko ngaje ten dial kon lat ko rodien ma jin ma gurje bna bu ke dok do your research gur son kontre nuere ka ngake len long ma dana ledi kwet ka ji la ji de gurke
la ne karara ka lat ke joj tomorrow bana lo lun jokten ko society an ngod wide bume aso ko kijamo computer o ba information ba ngaji no wekedi jen mo kon Facebook le use on wale use kon YouTube use kon TikTok so jen do badanen men de kon ak nyam ko je ko en social media la tok take benefits ka take disadvantage at the same time advantage can disadvantage the carton advantage or the information de malinga tiak ci mlaran cho wenta ma ka Facebook be mu pay to wata be yu jek that is one advantage so disadvantage again or don't the propaganda de gano ti don't teach yaken but ko shi communication je tiak you can call de ji do aronde de yodeka very easy so no need of misinformation or propaganda anymore chicken like this anymore unless enemy shi kuma point de man logo ba ngwa ba nga che network ci jege mi che network ci jege gen no because can ko shi information shi gbilin gwa dan shi ke tokten but right now easy long chat to social media you can call somebody but then gwa dan tokoten but mi jeng ne mo ti je ba network ba jege ko cha gbilin ne ko ken otherwise me talk mutin then ba malin another thing me bianga jene me gori no bia ne ti je bia ngach ne ti je la kan mala person no ne ba social media ba jege rama mo ken ne jeng ne ken long they take mila do social media de jagak the network de jagak oken they are benefiting jikan ngwani chikan goti ne ko kende do de kan jak so la kana gol bone de al kana gagra jima tokre do arana tema for example Nasser Akobo we ke unity state mitem cho la kana dog la kana gak cha goro ba ngaje no nuwer ke the situation dan tikete ka to ka ngane to ka nuwer panken eno wa sha bling ba gwa the menene and these people la malalaro a chalin kan ni tot chicken eating one jala lar kenene netin one tisi jal kel daka kene de tot charin unite kene to ne di jek chiremente ber ka community ma tot telat ke ti jek lonkat daka ne nueren one to population medine jen so jen tade so kuje mo bana ngak bana ka le responsibly gor kono nuer kon buka wenyam so ne me jen gwadan be pekten we are ko unity again la meter ka kono ne mi chan mutike unity